Айному дари метро меброен, ина ру парутон, ина Железноводск 68, ина Қуртовхона Исмоил. Диден? Бародарои азиз, як ҳафта ҳамин рӯзи якшанбе то рӯзи якшанбе дигара сум аксияи оша сардем. Ози навора Қуртоби Исмоил мебиёен, мехамем поён, иншааллоҳ ки вақте ки омадаем ки медроем дирон. Бародарои азиз, ман ва кормандои корхонаи мо тасмим гирифтем ки ба як ҳафта аксияи навбатӣ оша сартем дар корхонаи худмон дар Қуртоб Исмоил. Хоб. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun Rajab oyi munosabati bilan hammalarda oshga taklif qilamiz. Oshlarimiz 200 so'mdan bo'ladi. Aksiya. Qarang, bunday Samarqand palov, mana qarang, ajoyib. Mana choy, non, hamma yo'g'i o'zi ichi darajada 200 so'm pul bo'ladi o'rtoqlar. Nimaga deganim, Rajab oyining hurmatidan hammalarda osh bilan mana Ismoiljon hoji bu tasmim گرفتم یک هفته فایده نگیریم همین oshi xidmon va hamин یک هفته مردم در دردسر روبل کلچش چایش و oshش یک هفته از روز یکشنبه این روز یکشنبه ما همین رو خدمت کردیم تا روز یکشنبه دیگر همه شما رو انتظارم آدرس رو در ویدیو گفتگیم تماشا کنین در شنوارا bu oshlarimiz juda ham ajoyibda. Bir kelib bularda bir kel maza qilib ketasizlar. Nimada adresimiz Primorskiy metro Железноводск 68. Metroga kelib telefon qilsangiz o'zim kutib olaman sizlarda. Bosh ustiga. Rahmat. Dar amin aksiya mo yak dag'ovi jirg'ut, yak kilcha, yak qaraboy choy, yak osh, bochiga. همش 200 сум. یک هفته اینا آدمو مگه میبریم شکی بخرن. سلام علیکم برادرها، خواهرها، پدر و مادرها، اکو. همین عکسی که اکا اسماعیل میکنه در این به خاطر الله در این ماه رجب همین هفته عکسی هست. در همین عکس ما خوشیم. ای پاکوبکای گوش، کلباسه، سوخافروخت، برنج، نخود، همه چیز دا 15 تا 20% скидка میکنیم. در همین عکس ما خوشیم بیایه عبید کنه، اوجن کنه، زفت کنه، به گوشتک ما خره و بره خمو توی برادرها انا اینجا انده سرتراش خونه زنانه مردونه. اینا مردونه شیجه، زنانه شیجه. ساک تا پاس میکنی، ریشک تا پاس میکنی. این اینجا انده خشوک میشویش. اونا جا امید رو عبید میکنی، اونجا هجوما میکنی، اونجا گوشت کلباسه را میکنی، میره خونه. هیجومه اسماعیل در اینجا ما هیجومه هم داریم برادر عزیز